nas vodi u zemunski, a sa mnom postoji i moj jutka Veli. Hajmo. Vidite, ovo je divno steže. I ovo je Kej. Evo ga Dunav. Idem u Setnu da vidimo šta sve ima i doćemo do centra Zemuna. Kako je biza ovaj zmaj. Drugari, vidite koliko ima ovdje vodica. Ovo je mapa gdje smo mi sad. Tamo je Lido. Sad nema most, a i kad bude ljeto, išli ćemo tamo da vas vodim i da se diskamo. Vidite koliko smeša i plastičnih pasa u ljesi. Ne smijete nikako to da radite. Čuvajmo naše rijeke da nam budu čiste i lijepe. A ovo struja slike koja se zvaju Zabranjeno. Moj najbolj dug tajon. Sad sam naše drugare koji imaju pešot. Daj su nam ove neke disajke za moje kuse i oka i kruh. Drugari, pogledajte jabutove i divlje patke i grobove. Ako imate neka semenkice, okice, znači da ih nahranite da ne budu gladni. Ove gane tegu Zemunu. A sad da vam pokažem sliku. Eto šetao sam malo i sad sam od ovim kampitu. Ako se sviđa ovaj video, lajkujte, javite se na moj YouTube kanal Ines Patkica i zapratite me Instagram. Ako imate još jednu ideju da nas se snimam, slobodno mi pišite. Sad drugariiii! A sad vam mami sluša.